Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Gilbert, il-bibi. Nsellimlek. Grazzi ġbin tal-istadina. Tal-istadina, insomma. Daqxej background fuqek, Gilbert. Mela jena Gilbert għandi 45 sena dal-waqt, nalaqom fl-Ulju. Pratikament jien mużiċist, jafuna ħafna nies, magħruf, jgħidu li il-bibi. Il-bibi propjament ġej minn nannu tiegħi, minn Frank Camilleri, il-bibi. U nannu kien idoq strata stretta dak iż-żmien, fi żmien il-Navy jew il-50s u hekk. U beda strata stretta jidoq, ġifieri ġol clubs. U nannu kien pjanista bravu ħafna kbir, ġifieri rinomat. Prattikament da l-laqam kienet idoq, darba minnhom ġo club u ovvjament da ħobb il-jazz nannu kien idoq ħafna mużika jazz u hekk. U meta jidoq kien jisketja, fimmet, jikanta, sejjer, babri-bra-bab-bab. U kien hemm wieħed insomma għalaħħilu inti il-bibi, fa' speċi minn hemm bdiet. U mbagħad baqgħet tintered missieri, it-siju. U mbagħad spiċċajt jienu u hija wkoll. Għandi hija, aħna kollha familja mużiċisti ġifieri, hemm missieri drummer u hemm hija drummer ukoll. U bqajna nżommu il-laqam id-dekor. U inti mhux id-drums id-doq? Lejna pjano. Pjano. Kompożitur ukoll, ħadd sem mużika. 4 darbiet infila, tħall għalih. L-ewwel darba kont kważi ħanerbħu, ġejna t-tieni post bil-kanzunetta Jgħid inħobb, kanzunetta li kitbita lirika ta' Rita Paċ. Nsalmula minna u Rita. U kantant il-famuż Christian Harding. ċelebru, kantant l-unomat ħafna għaw Malta. Kellek xie esperienzi naqan spiegabbli? Paranormal. Paranormal nħobbu ħafna, anka għandi ħafna kodba d-dar nħobb naqra, u anka nfittex fuq YouTube u nkollu nqelleb. Pratikament kelli ħafna, kelli diversi esperienzi ta' paranormal, bis però ħansemmi tnej minnhom li vera baqgħu f'moħħi u baqgħu impressjonawni. L-ewwel waħda prattikament kelli forsi dawk naf 22 sena. Kont noħroġ ma' persuna insomma ma' tfajla. U konna wara Tessingers għaltija morħdu xejn kafè sal-buskett. Għattela mux xort, għajn kienu xil-4 ta' fil-ħodu, u morna tal-buskett. Niftakar, kienet xitwa, kienet kesħa xoq il-għadam. Siftu l-buskotti. Kelli t-termos fil-karozza, ma kesax. Insomma, u tħanna, id-daħra tal-buskett kważi li ħadding li ġiviri, tħanna il-ġewwa ħafna. Ovvjament ħanna ġosqa, tfejt il-karozza jen, għan ferra l-kafja, biex tifimni aħjar, biex nidħol fid-dettal. U dil-karozza f'sal wieħed, mux binnej kitna li ħassejt kesħa kbira, sajja kienet il-kesħa kbira, bis però il-kesħa li ħassejt kienet xi ħaġa sek tħall ġo cold storage ta' friza bil-Malti, fej żommu l-ħamu hekk. Ksaħt bil-karozza jen, ma għat fuq il-kesħa, fimt? U l-karozza mtlit kollha nita, f'sal ġifieri bil-ħeġġeġ kollu ma stax nara barra jen. F'tem ta' meta po fis-second, fimt? Ovvjament
Nferraw il-kafe u hekk, ma kien hemm xejn partikolari barra, ġast kessħa biss u bajt għaddej. U fejn minnhom nara 4 dellijiet mal-karozza. U ksaħt, da kollox f'sekondi ftit, ma domx iktar minn 30 seconds dil ħaġa hekk. U l-ewwel qabdu jdiru bil-mod mal-karozza. U mbagħad fsilt minnhom isek qatt spin dryer u jispinjaw. Ma żgur persuni jew just dellijiet rajt, ma nafx ma kinux persuni żgur għax il-moviment li bdew jagħmlu x'forma kienet? Rajt, del ta' persuna, isek tara del iswed. Infatti hemmhekk naf li jagħmlu il-Black Masses ma kinux persuni żgur. Kif kienet jiġifieri bdew iduru mal-karozza? Qabdu jduru mal-karozza, l-ewwel bit-speed bil-mod, jiġifieri ishom Bdejt tisma' l-passi jew xejn? Xejn, passi xejn, ħsejjer xejn, just dellijiet rajt. Bad qabdu jispinjaw daw. U fl-istess ħin xi ħadd iħabbat imma saħħa tremenda fuq is-saqaf. Imma ħna xejn, għajjat xejn, storbi xejn, just damdin fuq il-karozza. U jiena ksaħt, literalment tajjart il-kafe minn fuq. Provajt nistartja l-karozza, ma stajtx nistartja qabdi n-roda. Ovvjament, dik tfajla li kelli dak iż-żmien kesħed. Esperjenza tal-ħol. Żgur, għatni li aħna rajnihom dal-affarijiet. Kif startjajt, sparixxa kollox, literalment talaq kollox. U anka nida mal-karozza telqet. Interessanti għax eżempju Mirko kien qal l-istorja simili. Ġifieri, u jien naf storja oħra ġifieri l-istess ħaġa. Ma postijiet differenti, waħda bla tal-bajda u l-oħra l-imqabba. U l-istess. U kien hemm storja oħra għandukum mhux bla tal-bajda. San Ġwan tal-Balad. Kont rajt storja simili li ġrat l-istess ħaġa, infatti kif rajta ftakart fija jien mal-ewwel. Li kien hemm koppja insomma fejn kappella u ġarhom l-istess ħaġa speċjalment. Tirrepeti ruħha l-ħaġa issa. Kif? Issa tirrepeti ruħha l-ħaġa. Issa kien hemm xi ħaġa simili, fimt, ma jiena esperjenzajta di. Esperjenzajta. U kemm ħallit impatt fuqok? Nifhem, niftakar fiha mhux nibżata ġifieri, imma dakinhar bżajt, jena dik il-verità bżajt għax kważi bil-taħti bil-biża'. Jista' jkun forsi kien hemm xi ħaġa fuq il-karozza u mhux madwar il-karozza u bdiet tagħmel daw indel. F'liema sens. X'inti li bdejt tisma' xi ħadd taħabbat fuq il-karozza. Sib damage fuq il-karozza. Le damage ma sibx. Xejn. Xejn. Bħal vibration ġifieri qed tgħid. Jista' jkun kienet xi ħaġa fuq il-karozza u mhux madwar il-karozza. Allura delliet minn fejn ġew? Appuntu bdiet tagħmel id-dellijiet li. Forsi kien hemm xi ħaġa fuq il-karozza bdiet tagħmel id-dellijiet. Le daw kienu din li rajt figuri, issa qed tara blina waman, imma kien xi ħaġa twila sewda, fimt? Isu del ta' persuna Inti most likely bdejt tara minn hawn l-isfel jew bdiet tara l-figura sieħa? Li niftakar eżatt, qed nara figura irqiqa sieħa ġifieri hekk, imma mir-rasa. Imma mhux qed nara bħal-persuna, issa qed tara del. Ġifieri l-karozza kemm kienet għalja tiegħek? Kif? Il-karozza kemm kienet għalja? Tiegħi baxxa x'jiena karozza ta' Honda Civic għandi baxx. Imma ġifieri persuna stajt nara sew id-del stajt nara minn barra, fimt? Imma peress li kien hemm karozza bin-nida ma stajtx nara f'xemm, just del. Imma ġifieri id-del jispiċċa minn ma ftieqa għax qed nipprova nagħmel sens. Laqta. Ħaġa sewda minn ma ftieqa. Issa qed tara lighthouse imma flok qed tara mid-dawl qed tara. Ma il-persuna bil-fors kienet tkun qasira. Ma rajtix minn barra. Dik kienet fuq Honda Civic u fil-baxx il-persuna li tkun qasira, ġifieri tkun ta' 4 piedi. Jista' jkun ma kif qed ngħidlek mhux qed nara l-wiċċ mhux qed nara xejn. U ma smajtx passi, xi ħaġa strana. La ilħna, lajjat. Għax inti jekk tkun viċin tal-karozza biex tħabbat is-saqaf, inti kull ma ħatara ta' hekk. Qed tifhem xi l-tnejn. Messu xi ħadd tela fuq is-saqaf literalment u beda jagħti bil-pon fuq, fimt? Dak it-tip ta' kont issibha ħara. Għalhekk qed ngħidlek. Il-karozza baqgħet telekwali ma is-saqaf ma kellux damages. Interessanti. Le, għax qed nipprova nagħmel sens minn ħaġa xi għandi stejjer, mhux għandi stejjer, imma ġieli naqra xi storja hekk tkun simili forsi. Simili tagħha.
Fim, provajt nagħmel sens mill-istorja tal-imqabba, l-istorja tal-imqabba. Kellimtu dirett il-persona, ġifieri, u l-istess figura kienet. Ġifieri ma nafx. U l-istess il-karozza kienet bil-mizz u bil-nidan kienet? Ne, xej, da ċastra l-ora l-figura ħirġa minn fuq saqaf ta' binja. Unbad il-figura ġit fej karozza tiegħu qabdet iddur mal-karozza. U bada jismu jissu xaħat taħabbat mal-karozza. Ma da mux taħbita, jissu xaħat t-jati bil-pol. Ej. Infatti, bżajta vera ta' kien Anki da, teċ kem beza. U l-kafe ma l-labtit tijaw. Taf kif rix mill-busket li. Lakin għara. Kellek xie esperienza oħra? Esperienza oħra kienet iktar forsi pjaċevoli minna, għal-kem bżajt ukoll. Ovvjament kont wassalt ħabeba tiegħi toqgħod l-isla, ix-xatt. U jienu ġej lura kif ħanqabad l-Addolorata biex niftehmu. Għal-Domoro ġeqbad l-Addolorata dawra fejn il-wan sawa minn wara u bat l-Domoro. Ġej mill-Addolorata sad-dar fejn uqgħod jien, swadar, msita. Ħassejt preżenza ħdejja. Ġifieri karozza ma kien hemm ħadd xi wassalt il-tfajla insomma. Ovvjament bdiet nħoss preżenza miegħi. Ħdejja. U nkollu nħares, nħossni kważi paranoid li hemm xi ħadd imma xi ħadd mhux qed inħossha miegħi ma mhux qed tidher xejn. Just qed tgħidli m'għandekx għalfejn tibża, bdiet nħossni kelli ħafna mixed emotions. Se qed dixkien taw dil-preżenza bdiet tgħidli m'għandekx għalfejn tibża, ħossu komdu miegħi. U jien taqbattajt. U bdejt nħossni xorta qiegħed uncomfortable fiha s-sitwazzjoni fint, għax ovvjament hemm ħadd. U di baqgħet miegħi dan il-film baqa' miegħi sakemm wasalt id-dar. Is-swata l-msida. Kienu xi 3:30 ta' filgħodu, xi kont noħroġ tard niftakar u mbagħad nidħol tard id-dar. Ovvjament ma kien hemm ħadd fit-triq. Parkejt il-karozza jien quddiem id-dar, allukjajta. U f'temp forsi ta' 2 seconds kull ma għamilt waħdek, ħares li x-xalluk niftakar ta' triq minn taħt il-għajnek u nara persuna ma mhux it wasn't transparent ghost jew xi ħaġa. Qed nara lilek qudiemi jekk bot forsi minn hawn u intu forsi darbuħra. Persuna ta' tfajla, figura, pulita sabiħa dil-mara, wiċċa jiex għalhekk, xara nokli, u tħares lejja direttament fajnejjek u titħaqli. Issa tajli għattara kif ma kellek xafejt tibżajna ħabiba tiegħek speċi, fint? U dak l-ħsieb għaddil minn moħħi hekk u f'2 seconds ġifieri, fint għamiltek u rajta u kif għamiltek ma rajtix. Teles parixxiet. Ma nafx. Jien għadbellaħ ta' difejt telet. Triq vojta. U kellek xi esperjenza wara ġifieri jew daqshekk waqfet hemm l-esperjenza? Waqfet hemm badi. Ġifieri ma smajtx xi ħsejjes jew hekk jew xi affarijiet oħra? Xejn. Just rajt lila. Se jista' jkun forsi daqskemm il-moħħ beda jipproċessa li qed nara xi ħaġa jew qed nibżu. Ma naħsibx għax rajta letteralment rajta di fis-sens rajta qudiem. Xi kultant il-moħħ ma jaħdimx u jipprova jipproċessa xi affarijiet, eżempju, taf il-kulur vjola ma jeżistix. Dak jipproċessa il-moħħ m'għandux wejta kif jgħidlek error. Allura jipproċessa hekk. Min jaf il-fenomenu vera stram ħafna. U għandek xi esperjenza tal-UFO u kollox li jux. L-esperjenza ta' U kif ġew l-esperjenza tal-UFO jew l-esperjenza tal-paranormal l-ewwel? L-ewwel tal-UFO kont tal-nifel. Kelli esperjenzi ta' paranormal meta kont tifel ukoll, biss però m'għadniex niftakarhom daqshekk. Ommi kienet tara ħafna dak iż-żmien ukoll. Imma ma nixtieqx nidħol fihom daqshekk għax inkella ma nifqu qatt ukoll. L-esperjenza tal-UFO as-such kelli dawk is-7 snin, 6-7 snin, kont daqsxejn żgħar mit-tifel tiegħi. U taf x'kien l-annu? 1986 xi ħaġa hekk. Xi 86 kien. Dak iż-żmien missier kien jaħdem fl-armata kien soldat u kien assa. U aħna konna nqogħdu bil-kirkara fejn il-bathroom design biex niftehmu. Kważi li klin. Kanna flett hemmhekk u missieri kien assa ma kienx magħna d-dar. U dak iż-żmien ommi kienet tiġi, aħna kellna karutur twil bil-kamra ta' ommi u tiegħi. U ommi kienet tiġi taqra l-istorja qabel norqod jekk
Bil-lampa dejjem bil-lampa norqod. Illum il-ġurnata norqod fid-lampis, però tkun tifel kont nibża ħafna kittib nkun fid-lam ħossni claustrophobic. Bil-lamp xejt f'ħdejja u taqra l-ktieb. U kienu forsi dawk ma kienx tarta, kien xi 8:30 tista' bil-lejl. Bħala ħin. U niftakar fejn minnhom qed taqra l-istorja u fejn minnhom daħal balla dawl il-kolorit. Ma dawl mhux dawl normal, kien sabiħek dawl vivaċi ħafna, bright. Aħmar, viola, minn kull kulur biex niftehmu. Minn ġottija ġifieri. Minn ġottija ma tieqa kienet magħluqa bil-portiera. Jien kelli s-sodda ġifieri kellna żewġ sodda single beds, jien kont fuq naħa tal-ħajt, mbagħad kien hawn sodda naħa tat-tieqa. U kien jidher daqs li hu m'hemmx portiera? Daħal. Daħal direttament. U ovvjament jiena ta' tifel li kont mattela naħseb hawn helikopter minn tad-dadin jew jagħmlu scherġ. Imma kien kellu ħoss partikolari dal-oġġett x'kien. Issa nsemmaw semmajtura kien. Eżatt, isu bħal meta titxal Hoover ma kontinwa. Continuously, fimt? Għattela naħseb hawn tal-helikopter jien. U għamet minn fuq is-sodda niftakar biex tiċċekkja x'kien hemm, kif fetħet il-tieqa nħażdet. U qalt li temtem qalt li tlaqna fil-kamra tas-sodda tiegħi, qalt li ħatorqod miegħi l-hom. Beżat. Ma qalt li xrat. U ma tadda xejn żmien u ġifieri ommi rata di x'kienet qalt li kull ma rajt qalt li diska ma kienx kbira ħafna. Forsi kien fiha 3 meters bħala wajt. U kienet fuq il-bejt, kienet xejn aktar għalim il-bejt. Tagħna, sa il-kamra tiegħek nisma' l-bejt. U kif ommi fetħet il-portiera, ovvjament di sparat il-fuq imma speed of light qawwi, ġifieri dak it-tip. Ġifieri kif fetħet il-portiera. Il-portiera. Di ħaġa reoccurring kif ġifieri kif jindunaw in-nies bihom bum. U mbagħad konna sirna smajna msomma fuq il-ħabarijiet u fuq il-gazzetta, dak iż-żmien kienu joħorġu l-gazzetti li kienu raw UFO sighting fuq Birkirkara. Most likely Lawrence Sultana kien involut għax dak kien jikteb. Infatti le mhux kien jikteb, sorry, kien wejwa, issa niftakar għax kien qal li kien jaqra clippings għax tkellimt ma' Lawrence Sultana u kien qal li kienu kun hemm xi sezzjoni fil-gazzetta fuq. So dik kienet front page hemm. Estja. Dik kienet front page għax niftakara ċara. Kienet fuq il-front page. U nixtieq sissa salum il-ġurnata mmur il-biblioteka Albert nfittex biex nerġa' nara din il-gazzetta u nġib naqa' memorji ta' meta kont ta' kelli Insibuha ta'. Insibuha interessanti. L-annu kien Novembru żgur, ma nafx hekk mhux 8 ta' Novembru, xi 1986 kienu. Tiftakar, Bqajt niftakar dik hija. Propjament kif għadlek ommi rat is-sighting jiena kull ma rajt dak id-dawl li għal fil-kamra u l-ħoss. Għadha tiftakar ommok. Ejja, għadha tgħidili sal-lum. Ma tensemmila tibda dawel il-diskors, għax jisa mux ma temminx, ta' ma tibda tajli tajt ma jizistux, ma ratum. Nibda najdila. Ma ta' meġ sens. Umbat ma ta' nisforza tajli jirajt diska. Anzi, ma jossitxawix ma xaħġa religjuza. Deċidiet li tgħidlek. Le. Ma ommi open-minded ħafna għal-kemm religjuza u kollu temmen f'affarijiet, ma mux dak it-tip. Ġeneralment. Brainwashjata. Kif jaraw xi ħaġa xi UFO jew xi dawl u hekk jgħidu l-ostja il-Madonna. Dak it-tip. Jew Ġelanġelo. Gabriel. Le, ma nafx kienet jiġifieri ma nistgħux ngħidu x'kienet. Dak iż-żmien fl-86 drones ma kienx hawn. Żgur għandna ma kienx. Jiġifieri satelliti ma naħsibx ħajinżlu kważi mal-bejt. Possibbli dak iż-żmien. Ġifieri ommi li rat ftit il fuq mill-bejt kienet di diska. Sekrettara diska tal-alluminju hekk. Kif spjegat li għax ma rajt xejn fis-sama. U sparat u darb'oħra qiegħed paċefil ukoll biex ngħid xi ħaġa ta' malajdi u konna niżlin il-bambu hekk u hemmhekk open sky fis-sajf. Fis-sajf. Kull ma rajt isu bħal oġġett mill-bot, ma nafx kien jista' jkun satellita wkoll. U bdiet tagħmel pattern li. Le, bro. Is-satelliti ma jagħmlux pattern. Is-satelliti jabdu triq. Jabdu hekk. U bdiet tagħmel pattern sejrek. Dawk UFOs li jagħmlu pattern. Eżempju square u sibet lutlu tara bħal imten fuq. Għalli l-istess qed nara. Imma mhux ma rajtniex disk xejn. Just dawl. Dawl aħmar jew x'kien.
msiex kien, ma kien. U bada jagħmel forma ta' square eżempju. U bat fem minnu ma waħdek u telet. Astja. Darbtej ma la rajt, bro. Niftakar jien darbtej, jista' jkun rajt forsi xi ħaġa oħra, ma niftakarx, ma għaddiet tad-dar tagħna u Tommy. Interessanti se nsemmaħu s-sam. Nsemgħulhom. Grazzi Gilbert. Grazzi lilek ukoll tal-istedina. Forsi jekk ikollok xi storja fil-futur. Nerġgħu nintaqgħu għal darba oħra. Thank you, Sibi. Thank you, Sam. It is always hard to find a good place to be alone with your girlfriend. But in front of a deserted chapel, out on a dark country road, surely you should be guaranteed at least a few moments of privacy. Michael was 19 years old and very, very proud of his new car. He couldn't wait to take his new girlfriend out on the weekend. It was just getting dark when they drove out to the little chapel at Tal Balal, known as the Chapel of St. Philip and St. James. The chapel is a little gem of rural architecture, built in 1730. According to the entry in Blitur Hula Maltin, it has a little belfry and a single bell. The book calls it an unexpected facade, one you would not expect to find at Tal Balal. And unexpected is certainly what it turned out to be for Michael, who certainly did not have architecture on his mind. In fact, for a first date, he and his girlfriend were getting on very well indeed. So much so that he needed a quick breath of fresh air and he got out of the car to answer a call of nature. The area was deserted. Every now and then the lights of a car would whiz past, but the place would once again be plunged into inky blackness. There was no one else around. Michael got back into his car and tried to get his arm around his girlfriend again, in that nonchalant way that 19-year-olds have, anxious not to rush the girl but also conscious that they would have to work fast as she would have to be home soon. But the romantic atmosphere was suddenly shattered. Someone was banging on all the windows of the car. The thud speeded up, going round and round the car, beating onto the back, side windows, even the front windscreen, and then round again. The couple's immediate reaction was that there was someone outside. The car windows were slightly steamed up, but they could still see through them. There was no one outside. And then the banging became so rapid that no human could have been involved. It would have been impossible for anyone to get around the car that fast, especially across the bonnet. Michael's girlfriend started screaming, putting her hands over her ears to shut out the awful noise. The car shook with each thud on the glass. Michael straightened up his seat, trying to turn the key in the ignition, in the age-old instinct to flee. He pressed the accelerator too hard and flooded the engine. It wouldn't start. He tried again, trying to swallow down his panic, trying to ignore the noise, the screaming, the rocking of the car. Absolutely terrified himself. The engine started and the noises stopped, as suddenly as they had started. After the banging, the silence seemed just as unnatural. Without exchanging a word, he drove away as fast as he could, his girlfriend still heaving with sobs. It was all over in less than 2 minutes. Years have now gone by, but Michael never did find out what happened. There are no marks on his brand new car, and he and his girlfriend are certain that there was no one else around. It was some time before they could even talk about it, but someone later told them that suicide victims had been buried in the ground by the chapel. The chapel stands as it did, the only witness to what happened that evening, whatever it was. He would have been quite reassured to find out that he was not the only person it had happened to. When the first edition of The Unexplained was printed, Roger went home to his wife Clarissa, somewhat annoyed. He thought that she should have consulted him before telling me their story. When he confronted her, she was just as shocked to read it. They suddenly realized the truth, and a shiver ran down his spine. It had happened to someone else. In April 1991, he had been going out with Clarissa for a few months, and on their way home after having a drink in a bar, he pulled over outside the chapel. It was only around 9 p.m., but because her curfew was 10 p.m., they had little time to spare. The road has been widened since then, but then the chapel was totally isolated and it was pitch dark. There was no one else around. As they sat in the darkened car, they went through the same experience that Michael and his girlfriend had gone through. They heard a quick rapping that went round and around the car, again and again, extremely fast. Roger could see nothing outside the car and wondered if there were an animal or bird below the level of the car window, but he could not imagine what could get around as fast as that.
Clarissa was petrified, but he, far less easily ruffled, remembers his emotion as being anger at having his date disturbed. The noise lasted around a minute, which may not sound very long, but it was quite long enough to really upset Clarissa. As soon as the rapping stopped, they drove quickly away. After he dropped her off at her parents' house, he went to his own and, intrigued, examined the car. There was not a dent, not a scratch on it. He refused to think about it, and neither he nor Clarissa ever mentioned it to anyone else. Until they read Michael's story and realized that there may be many others out there who went through the same experience, and that no one had ever been able to find a rational explanation. Grazzi siebet għalli ħaċċettajt. Jena u inti tul ħajti dejjem narak l-emmolaw. U issa skoprejt li għonna noqogħdu fl-istess akkwati. Eżatti. U fl-istess skola wkoll. Fl-istess skola. Jgħaddi żmien men. Inti kellek esperjenza fl-istess sena tiegħi, 1997. 1997. Tista' tgħid li daqsxejn fid-dettallek toħodna nara fl-istorja kif xrat. Mela, daka kien fis-sajf ta' 1997. Konna din koċ tfal, u dak iż-żmien 1997 ifhem li tfal. Kelli bejn 12-13 jien. Konna din baħar iċċaq. Fil-biċċa fejn imillhom hemm ix-showers u toilets. U issa da biex niftehmu qabel ma nkomplilek ġifieri kien hemm jiena ġifieri kien hemm ħuti u kien hemm xi ħbib tagħna ġifieri wkoll. U jisu kulħadd raħħa jisu mill-angolu tiegħu din il-ħaġa. Dana kien hemm forma ta' triangle fis-sema, sewda, mingħajr ħoss ta' xejn, ħoss xejn ġifieri xejn. Sewda iktar mis-sema u bla dawl kienet, issa jiena rajta bla dawl, però ftit mumenti qabel laħqu rawha ħuti u kellha xi dwalijiet. Kella dawli u dak id-dawna li mhux qawwi. U di insomma ġifieri tatna ċans narawha sew. Ġimma kienet ġi ħaġa fi split of a second, damet ġifieri fuq minuta żgur. Qed li il-kulur tagħha kien dlam ħafna. Stajt isek tara xi ġifieri inti stajt tara struttura bħal struttura ġifieri. Bħal meta tara l-ajruplan tara rajt is-silhouette inti. Isa kienet. Illum inventaw dal-iswitaw il-Vanta Black. Vanta Black, iju. Isa kienet sewda aktar mis-sema. Ebżol. U isa indunajna tipo li hemm xi ħaġa x'fejn kien hemm, ma bdewx jidhru l-istilel. U hemmhekk jidhru l-istilel dak iż-żmien. Żgur jidhru, dan fim dak iż-żmien bħala light pollution kienet inqas. U di isa kienet qiegħda fuq l-erja tagħna bħala u li bejtu ieħor kienet isa jinnaf fuq li ta' hotel, għarolja mux ħazin, ġifiri jek jinnaf tipo l-Hilton jew hekk. U bdiet miexja fuqna hekk u f'daqqa waħda di baqgħet sejra lejn it-torri naħta Pembroke biex niftehmu. Kemm kienet kbira? Jien nikkalkula jsu daqs ġixxara banks. Bejtu ieħor. Għax doli għarraq bik. Ija, ma ġifi ma kien żgħira, għax inta raħħajk, ġifi ma kien żgħira, bekket ngħidlek. Jisu għax kieku daqs karozza kieku tidher tikka. Għalhekk qed ngħidlek li jista' jkun ikbar? Jista' jkun ukoll. Issa di bla ħoss ta' xejn, jiena bħala sis ma smajt xejn ġifieri. U id-dur fuq anfisha, hekk, imma peress li kienet sewda faħma, isek ma tantx tkun tista' taqbad bħala forma tagħha. X'inhi triangolari u trufijiet għat-tont, mhux għall-punta. Trufijiet għat-tont. Ġifiri rajt stajt raħħa definita għand? Ejjex, peress li bdiet id-dur fuq anfisha. Peress li bdiet id-dur fuq anfisha, inti isek taroħħom bat is-sides tagħha. Inti qed li ħuk liħor qed li ra xi dwal jagħmel żigżag. Issa ħija liħor naħseb raħħa xi ftit żgħira qabel ma rajta jiena. U kien qed jimxi fi triq, qed iħares lejn l-art. U l-art beda jara, jisu li kien żgħira dawl, mitfi ngħidli jiena, u meta ħares il fuq dak id-dawl intefa'. U jgħid li xejn intefa' dak id-dawl. Min fejn kien ġej dak is-sors ta' dawl, isu bħalma ta' tintafa' bozza, taf li ta' tintafa' ma tibqa' dik in-naqra. Dim. Dik in-naqra dim hekk għamil dik is-sekonda hekk. Sada tant ħieġi jiġri fejn ma din aħna, u mbagħad minn hemm il-qudiem dak li għidlek jiena, tipo dak li rajt jiena, rajna kollha kemm aħna flimkien. U mbagħad jibqa' sejra. U kien hemm il-ġenituri tagħkom?
Le, ġenituri kienu direm, pero ma raw xej, ma kienu xeddin f'dik il-parti fejdin aħna. U memlukom, żgur. Fimni, jemnuna, ta' xkonna kun zaza, kien hemm oħrajn ġifieri, kien tfal oħra li rawa di. Għax eżempju, jena dak iż-żmien kont immur il-mużew u hekk, ma kienux jemnu kien nies. Huma li għandu, fl-esperjenza tiegħi jisom. Dak iż-żmien kienu konna aktar hekk. Mhux ma jemnux, jisom jippruvaw jnessewilek. Fimt? Fil-fatt mbagħad għamil żmien jisni ma tajx kasa jien iktar, jisni nsejta. Sħabek ma jemnux l-iskola vera. Sħabi kull ma kien hemm wieħed biss. Sewa li jisni kont niftaħ qalbi miegħu jisu kien jamminni għax anke u forsi kellu xi esperjenzi u hekk ukoll. Però mbagħad għamilna żmien fissati, ġifieri, konna nixtru magazzins daw tal-X Factor u sightings u hekk. Kont mur il-belt u koll, ġivi, għandak tinżel dak it-terza. Kien hemm ieħor ħamrun ukoll li biħel tal-magazzins. Jaret. Ta' fej l-knisja. Kien hemm wieħed fej il-knisja u kien hemm wieħed ukoll viċin il-pjazza ukoll tal-ħamrun. U mbagħad kien hemm żmien abbandun sħiħ, ma bqax nagħti każ ta' xejn dal-affarijiet ġifieri. U ngħidlek il-verità f'dak iż-żminijiet qisu ma tantx bqajt nosserva, għax isik ma tafx inti isik ma żli tara xi ħaġa toqgħod tosserva. Isni abbandonajt kollox ma bqax nagħti każ, kelli su. Xorta tibqa' tħares il-fuq. Xorta ejwa, xorta, anke teleskops fil-fatt konna xtrajna minn dawn il-ġbir tal-hobbies tagħek imma tara xi ħaġa. Dik kienet stramba ħafna dik ġifieri. Mbagħad wara kellek esperjenza oħra ġifieri. Mbagħad l-esperjenza l-oħra kienet totalment differenti. Ta' ma ġanni nafu wkoll. Dik li kienet ukoll baħar iċċaq, dik kienet saret ħuġiġa kbira fejn il-misbla, jekk missejjer żball li kienu nħarqu xi balla tajers. U kien dak iż-żmien, da biex niftehmu bħala żmiet kien jisu xi 2003 naħseb, għax kont ġaġbt il-liċenzja, ġaġek. U kien dak iż-żmien su kulħadd qabbad jifraħ bil-kameras, ikollok 5 megapixel kamera li għandek, ma tafx isek għandek. U kellna kamera men, u bdejna nħadu l-videos bejnietna nixċajtaw hekk u ħadna dal-video, video. Sfortunatament ħassalli kollox men, għax ilu seda, 20 sena. U konna ħadna video ta' din il-ħoġġieġa ta' d-duħan. U għaddiet insomma, meta bdejna naraw il-video, rajna li minġu dak id-duħan, rajna xi ħaġa sewda ttir. Jiġifieri bħala direction biex intik x'ismu. Isek, jiġifieri jekk inti qed baħar iċċaq tħares lejn il-miżbla. Jiġifieri mill-miżbla qed ittir lejn naħa tax-xelluk, qed ittir lejn l-art iktar mhux lejn il-baħar, jiġifieri qed ittir lejn l-art. U għaddiet, rajna fuq il-video aħna u rajni x'każ, però dakinhar stess kien hemm xi nies li mdina qegħdin jaraw tipo d-duħan min-naħa l-oħra ta' Malta. U kien hemm xi nies li rapportaw li raw xi ħaġa ttir ukoll. Assew. U kien hemm eżempju għallobdu għedu eżempju xi ċindru tal-gass. Imma jiena rajta wisq stramba minn ċindru tal-gass tipo Għabad direzzjoni baqa' sejjer ġifieri. Id-direzzjoni kienet isa nofston tek ġifieri tarek u reġa' niżel ġifieri, ma kważi għad-dritt. Imma rrid ikollok power kbir biex inti ttir, ċindru tal-gass mhux ħagħmilek, jinfaq jisplodi, jitir forsi naqra, ma mhux jitir. Metri twalet ngħidlek ta' ġifieri, jekk iktar ħajek ġifieri. U niftakar dik kien hemm xi artiklu fuq xi gazzetta lokali. Kienu qalu li kien hemm xi UFO sighting min-naħa tal-Imdina direzzjoni lejn il-Matab. Ejja. U inti jew pożittiv ukoll. Pożittiv iva. Interessanti. Paranormal kelkom. U mbagħad paranormal dik li Ħutek. Ħuti naħseb kollha kemm aħna ta' ejwa ta'. Għax pereżempju għandi ħija ta' qabli pereżempju għadda mum waħda. Ma tax naf nispjega ħellek sewwa, ġieli kemm darba ma jgħidha, però iktar tipo jista' jgħidilek. Kieku jiġi king. Però tidintik naqra żgħira ħiel tagħha. Ejwi, interessanti. Dana kienu u tfajla tiegħu, illum il-mara tiegħu. Kienu għedin il-ġemiteri u marru ġifieri fuq il-qabar tan-nannu tal-mara tiegħu. U daw ftit qabel xtraw bukket fjuri biex jitfa' fuq il-qabar.
U xi waslu msomma fejn il-qabbar u hekk dik bdiet naddaf bħal spieċi ta' u tpoġġi l-fjuri u hekk. U hija qabad il-gazzetta li kien hemm il-fjuri mqabdi ir-rumblati tipoġġu fiha u hekk, qabad il-gazzetta. U fetaħa hekk sakemm dik qiegħda tirranġa hekk u beda jaqra ħejja. U beda jaqra insomma ġuvni tattali eta, insomma kien l-anniversarju għal-ġurnata propja. Għalaq sena mejjet dan il-ġuvni. Kellu accident bil-karozza insomma hekk. Sadattant il-mara ta' ħija edha tajlu li ħija. Għat li ħasal da l-qabar ta' maġen bil-nannu taf minnu u bdiet tgħidlu men l-istorja ta' dan il-ġuvni. Kombinazzjoni. Ġifieri daw marru fuq qabar ta' nannu tagħha. U l-qabar ta' maġenbu hemm dak il-bniedem mitfun. Bl-isem u bil-kunhom u b'kollox ta' ġifieri tagħtu. Kombinazzjoni. Kombinazzjoni kbira di. Issa biex taxxaqa ħija kellu l-istess karozza bħalma kellu da. Ostja. Iwa. U dak għalla tlaqna li da ma noħorġux il-lum ġbin. Nintafaw hemm. Bħal spieċi u hekk kienet naqra hekk dik l-istorja. Beżżatu naqra xi fimni. Eżatti dik li qiegħda tajt f'dak il-mument u qed jaqra fuq gazzetta. Astja. Mela. U fħad zamma l-gazzetta, ġifieri, zamma. Ejwa. Interessanti ħafna. Dik stramba ħafna. Għamma kalla xie esperienza u kollet li jgħatlek kif il-rakkontajti li u sejtek jek għarajċi l-ktib għet li l-enti. Le, ma qrajtux, jena. Kif tfema hi? Dita għommi. Jitejt qassis sawa. Ija, ma kienx waħedha. Imma jista' jkun li mux qassis imma xaħat li bes ċoqqa. Efim li naħseb iktar patri mill-qassis fil-verita. Iktar patri naħseb kien. Okka kienu għeddin il-ħamrun, kif għanqbad nispiega għallek fejn, bejtu jħor. Bejn il-ħamrun l-imsida u Santa Venera biex niftiemu. Dik il-parti. Bicċet San Franġiska. Proset, ma naktar l-isfel sawa. U dawna kienu xeħdax ta' bil-lejli ġiviri ta' daw, kox tfal, għet jilabu hemm u jitkellmu da. U da ġi raġel ġiviri kemm it-siju da ġiviri kemm ħbib tagħhom. U di l-istorja by the way, melux intqajt mal-ħabib familjari tagħna, mal-ħabib tal-familja tagħna ġifieri li kien dak iż-żmien kien tifel kien magħhom hemmhekk. U għetlu dik l-istorja jiena kemm darba tgħidili ommi jien tal-qassis u reġa' qalili. U eżatti men jgħidili dan dal-bniedem qalili l-istess. Bħalma jgħidha tziju bħalma tajda ommi, ġifieri daw kienu kollha flimkien. Dawna kienu qed jilagħbu hemmhekk u insomma jitkellmu ġi dan ir-raġel qassis jew patri, u ġifiri ġi kellimhom, u ommi ġifiri salbira ġifiri kellim ta' ġattella fim it-tlaħan ġiraw. Għat li wicċu, għat li għadni niftakru sija, anka jnieħek, dik ta' jnieħek kienet stramba ħafna. U da' kull ma kellim ta' ftit klim ħafna. U saqsijom fejn u ċimiterju, issa dik il-parti m'hemmx ċimiterji ta' ħamrun. Daw il-ċimiterju l-hemm ħafna iktar il-bot. Il-ħamrun ġiviri, għax naħseb lejt tal-braksi għan bat jiġi. Naħseb. Jew hemmhekk imbagħad jew nkella naħa l-oħra. U daw ta' tfalli kienu ġimiterju kemm ħad tkun taf inti naf kemm kellhom żmien daw 10 snin. Qalulu pereżempju l-aħjar tibqa' tila dik it-triq. Kien hemm dixtoroq, waħda kienet tkun mixawla bil-dana u l-aħħar kemm oħra naqa' mudlama. U da telaq mill-oħra, mill-mudlama. U ommi tgħid u l-oħrajn illi da jisu l-passi tiegħu kienu inarja laqas beda jiċċallaqhom saqajh. Jisu qed jimxi fuq konvejer men, imma inarja. Jekk jisu dak is-sitt pulsieri maqtuħ mill-art. U bil-dik xajdilaw tal-qassisin dik naqa' twilek, issa tkaxkar wara hekk, ma xorta maqtuħ mill-art. Vera stramba assja. Interessanti, għax edha fuq ktib l-istess storja. Mux nafbi għadi. Mux għaw Malta, imma South America, l-istess storja ġifiri. Interessanti. Ejja, interessanti. Grazzi, forsi ġuħutek, ma naf. Ejwa. Nisema mill-angoli li għandi l-oħra ta' Selmun. Selmun, iwa bil-ħar. Di naħseb li ta' għada li bezzatni fil-verita jena. Ta' Selmun. Dana kien xi 2008, konna din camping Selmun fil-Berix, ġifieri armajna l-kampijiet ġewwa l-Berix ta' Selmun.
U konna grupp ta' xi 8 minn nies. U ftehemna insomma xi 6 minna jekk insomma morna nimxu bil-lejl. U t-tnejn l-oħra deċidew li jibqgħu hemmhekk insomma il-Berriks. Għallu naħna għamuru nordu pa' speċi u ntommoru da. U għaxin naħna mxejna mux ħazin jisu saqna iktar viċin il-bahar lejn jisu gżer ta' San Pawl. ċemplunna daw. U għallun nisma għallun ntom rġetu ġejtu jgħaw. Għanzi, għabdu l-reception. Ejwa, l-le mekem reception. U għallunna pa' speċi għedin titnejku jew ħaġa. U għetlu ġara, għalli jew laqli ġanna n-nejk menna. Għalli jew ġara ħaġa, għalli jew daħal xaħat. Għatlu mux xikkel pjow jeku, għalli ma minni issa da. Minu da ħabib tijaj, dak teglu ġaħġa inti jek paranormali għabbat jitnejk bik. Għax ma jemmen xejkin. Għalli għalli għabatu għandu l-esperienzi tijaw issa. U morna msomma u sibni merwin men. Bojot karti. Għatlu xġara men, għalli jiswaw passi. Għalli jiswaw passi men għonek. Għalli bdejn nismu sejjes, għalli sa kemet jgħid li jek. Bat nisma l-passijina men. U l-mara tijaw ħarset li għax indunat illi anke net nisma' qed li għaw tisma'hom intu wkoll issa għadt li ma tat dawejja ġini bħal spjeċi. Għax il-laqas bdejtna men ġifieri għall-ewwel. U hekk kienet jiġifieri biċċa xogħol waqt li sakemm qegħdin nitkellmu. U l-passi kif kienu? Il-passi jisu l-passi qed iħoħ qed jitkaxkar. Mhux pass b'saħħtu, jisu pass mejjed ngħidlu jien taf kif bla saħħa hekk. U ġbiri jinstama, ta' mux ftit, ġbiri jinstama. Liħem minnom, kelli ħabib tijaj, ġbiri maħna, għax kanna ġenerit ma setax jaħdem, dal-istja ġenerator men. U msomma kanna flad lejt da fetaħa, l-lidi, u kemm minni lejt għabbada ma batri ta' karozza, għax kanna l-batris xorta, u xenna di flad lejt ekka, għanna tfajna waraja, biex ekki jitħol xaħat, jisu jara dak id-dawlu. Maħna kunu nistaw narawħ. Tfajna wara din il-flad light, u letterament bejni u bejnek bdejt nisma dak il-sound ek mal-art. U twerwirna men. Etnejlek kienet tal-biza. Badna ħriġna l-barra u għamenna kważi lejl barra l-Berriks ġifiri. U għaddit, ġifiri matlada interta kien il-ħatu kena nżarmaw. U mbaċ ftit ta' żmien wara. Lejl sieħ ġifiri. Ejwa, damet ħafna din biex xogħol għaddejja. Damet ħafna u kesħat tremenda fi kienet xitwa ġifiri. U kulħadd esperjenza l-istess ħaġa jew kien hemm xi ħadd li esperjenza xi ħaġa oħra differenti? Le, kulħadd l-istess kesħa u dawn il-passi. U dawn il-passi. Sorry, u kien hemm xi ħadd li jisu ħass dak il-feeling ta' jisu nifs. Jiena ma ħassejtux dak il-nifs, fimti u minnu tiponka bdejt nifissa bdejt nara dak jisu dik l-labra fl-arja biex nara kux qed tiċċaqlaq ta' finti hawnhekk dal-affarijiet jisni għax jinsas qasisni bdejt nemmen fl-istess ħin. Ejwa, ġifieri imbagħad jisni komplet nikkonferma għax imbagħad ftit ta' żmien wara kienet isir programm fuq dal-affarijiet ukoll u kien hemm xi grupp marru selmu u marru ġodda l-Berriks ġifieri partikolari u esperjenza u xi ħaġa wkoll. Dak leħen imma. Dak l-leħen, jekk mhux sejjer żball kienu raw figura fuq il-recording. Hekk jgħidu iwa. Dik ta' dik l-iktar, dik beżżatna kienet. Il-fatt li ma ta' ma tkun għax jekk tkun waħdek biss jisek tajt wara se nimmaġina. Għax ma tkun żgħar timmaġina kemm trid. Jew tgħid il-lost li ħaġix ħallu. Jista' jkun nifhem għax drink ġo moħħok u tkun kemm bik ikollok. Imma kulħadd diffiċli. Grazzi ma nasieħbi. Thank you. Grazie,